Vhulanga-vhuendi vha khou shuma vhukuma u vhona uri dzibadani ho tsireledzea. Fulo ḽa tsireledzo dzibadani zwino nga maduvha a paseka ḽo no ḓi thoma u wana mitshelo. Vhaṅwe vhareili vho no ḓi thoma u ṋewa dzithikhithi badani. Vundu ḽa Limpopo ṅwaha nga ṅwaha ḽi lavhelela vhuendi ho tsitsikanaho mafheloni a vhege i ya paseka kana maduvha o elelwa u vhambiwa na u vuwa ha murena Yeso. Vhaṅwe vhareili khathihi na vhaṋamedzwa vho sumbedza u takadzwa nga fulo iḽi ḽa tsireledzo dzibadani. We feel safe. We from deep salute. We're safe. Yeah, the police are doing their job. It's way much helpful to us because if the vehicle has been tested, and then definitely you'll know if your vehicle is not roadworthy or unroadworthy. Machona namusi ho rekhodiwa goloi dzi ṱoḓaho u swika maḓana maṱanu na mavhili dze dza vha dzi tshi khou livha vunḓuni ḽa Limpopo. Mashudu mavhi dziṅwe dzadzo dzo vho ṱhabiswa lwendo nḓilani nge dza si swikelele ṱhoḓea dza u tshimbila badani. MC wa vhuendi vunduni Vho Lerule-Ramakhanya vha ri dzikhamera dza u poṱira luvhilo lwo kalulaho dzo no ḓi vhewa kale u vhona uri a hu na reilaho nga luvhilo lwo kalulaho. Tiṅwe tshe ra ita ndi mafhungo uri matrafiki ashu vha ḓo vha vho dzula na dzikhamera. A ri khou nyaga u tshentsha ri sa dzule hafhaḽa hune vhathu vha ḓivha uri vha ri wana hone ngauri vhathu vha ḓivha uri vha fhungudza gai a vha fhungudzi gai. Zwino matrafiki vha ḓo vha vho dzula na dzikhamera ri tshi khou itela uri ri kone u lwisana na mafhungo a tshipidi. Musi zwo ralo fhala vunḓuni ḽa North West vhareili vho tsivhudzwa uri vha elele uri dziphoindi dzavho dza u reila dzi ḓo mbumburea zwine zwa nga vha thivhela u vusuludza ḽaisentsi dzavho dza u reila arali vha dzula u pfuka milayo ya badani. Afha masipala wa Rustenburg mapholisa vha vhulanga-vhuendi vho fhedza vhege yoṱhe vha tshi khou ita mafulo o fhambanaho he afho vha ita na u funza vhareili nga ha u kandekanya mulayo wa badani. We're basically here with these road blocks to ensure that all our visitors from Joburg, from all different areas, they pass Rustenburg, they arrive home safely to ensure that everybody is alive and safe. Vhareili na vhaṋamedzwa vha ri vha pfa vho tsireledzea. I feel like we're doing the right thing because people are getting too many accidents, so we're showing us the right ways to be safe on the roads. Ba masipala uyu vho ita na u amba uri muhasho wavho wa tsireledzo ya lushaka nawo u hone afho dzibadani u vhona uri hu khou vha na khombo dzi bvelelaho. My word to road users, please make sure that when you are ever stopped by a traffic officers, whatever that they are doing it for their own safety, for your own interest. They are there for you. So please obey and respect them. That is what is important for you to arrive alive, of course. Mafulo aya a pfi a ḓo bvela phanḓa u swikela mafhelo a vhege ya u elelwa u vhambiwa ha Yeso a tshi fhela.